Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Nagaliang jungi kung kami kaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle mentas ni lingkungan yang ketua Deputy Chief Minister mo Pak Presiden Tansong harkat ke jenis sekilang ni Presiden Secretary jong District Affairs budan po kan kari kasi jantia ke jungi hakapa nagaliang ke jungi kempat ay kanong ka assurance ndai man penkiudor yang ni kedor baik kali ni man penherdor wa ka mpiang ru nay nagaliang jungi ang may insasong berkat insakhat ka meeting detik kata ke jengkhat ke jungi kepala no kumakalong no manta Bubul sin ikut itang kijing kular Beverly ni kemta ai ngi kijing tho te kemta nak leng jumim keseng ru ngim suhun ya ke ke bangi ngi ekran mantang sni te nomor banwan ra ya sipun kijing e hawi kendo pat ba nak leng jungi teng munsong no ngi sak nyum bisa ka ba ki ai pe ba ki ai kijing tim ki ai kijing mai ki ai kijing nyum kam si so pa jungi mo kam ngelong ngi ru so pangmet wa tam ngin ra hayeng nani ban kijing thet ya ki khon ti lani ki para persa hayeng asem te kemta nak leng jungi hi ya manta sipor ngakar pak ya bro kita kali makin ya train kan ngi ka Meghalaya Joint Action Committee kumjuru ya ki drivers ki bahap ha ki bahap apa ki district affairs jong ki east khasels ni jong west khasels jong Meghalaya bro koi ba kinlong ki bayaisa te nadu las hisngi kamu nadu las ngi balang ngin bu beda strike kat ba sarkar kam palakan pembet mardor ya ni dawa ke jong mo mentangi dawa nadu ka tax yang ba mentang jen sistem orang kita por lockdown kung hapsi we kajna ka sarkar ko mlai ko kita ki rokat man map te ke rokat kolong ba kayu rat te yangi kung kinong siu kajna te deng ba ta kada ngakarpat ba nadu losi balang embet ko ko commercial vehicle makan mi sa surok ban mi kamay tat ondang nilai pembet da kumoy lan ni sarkar kan khat ikran yangi mangyo on pembet kani amdi tang taksi wong all commercial vehicle te all commercial vehicle to ba kentup menta te nang kentup nang ki bos nang tadi taksi mo kita ki bang nang kentup bat ngi menta te hendri giwi pat kini ki all Meghalaya tourist taxi bade kin kitu hadu ka menta pat ki ban kinong yelam te magi bade ru lada ki sem ya kata jing lada ki smudai hisaba kani ka jing yurat ka sokar what happening ini khajna ru kamla ban map penyak od iben ni hapsi bade ka 100% taxes jing sangi jing 50% taxes kumbolong gini ki interstate vehicle ini mentala sistem nanter interstate untuk play kini kamay gumno te kumaki le ni to ipi kajing makrama nak menta ka jungki ba kinsiwe khajnaru sa sarkar tenre menta ka sarkar kama te kum kita ki berfat te nak leng jungi hi ngi kentu sa sisien ya bro ki try kali kinongbo kali ba kin sauha makin nam penan kami kali kamay hakisni ke bangi nginang ong strike kat ba ka sarkar kampat penbet da kumoy te yo le si kandami kanu ko turum geram ngakren sisang ni kumnong elam lada kami kanu turum geram nak leng dengin besangin non indefinite strike kapak sarkar kampat khot banyak kan inbo bayi ni kan indefinite strike nadu sing Wednesday Tourist taxi ru Sino kondong tu? wadan ini bus association kita ba de nang ni khasi bus association te kita kila irai lang kan bukan tak lang ya bro mending kau makan tak tang ni po district jong East Khasel sendiri kini kan tak lu dia bro teh apa orang state lain no ya kiwi kiba ngini sutu mo ilani kimon kibo klemon ni kan di bahap apa kari kasi jantia dengan strike fi ya kata teh kilisau teh long kumno lagi kamai nomor makili dengan itu ipi ci single price of money also kikam ai teh taxes government teh kum gitu li teh lagi kamai ru kata ngim lawan khang mo mak itu ki kelong sabar teh bat ni nomor ba maki musok nak kali kili sarkar tip ULC ko umpnya ru la amni bathe ko kopon nomor ba kali ke ML Jarwan de kumpat ba udem sutho pa ya kata de ka kali khamram ka kali krisa ko ni bai kali som taksi ini ta de hande jing sam ba udai ban nyon ban ni krisa ben la ko nu te liu hakapor sarkar mukul mensaw wasan nang kai bosaw som ini se eru driban ta taksan nang kam di dem de kita saknyan ban hakajakasan ki simarpo teng simarpo ko mangpilai ki media men hakni wong ba ngim su ngin hapsim no naksi pho hapsim marpo kalau 100% ke jipen ki ko dor dem dai nalor ba sitengkar ki hamsi kan sorka tekene ki pisah ba kilum tu tipele sano nuge chat of account ke jeruan ke dan account mo dem dai kata kalau ba tengi pressure pe menta kalau tangi ki kali kamai bobo ite ki resimet bersiu hapsi sai khajna ki pratli ki project ki khajna sorka sistem tengi kentu mana do kanika lightrik ngani tu ipi kat bak sarkar kampat khot banyakran na kaliang jungi keseng kitu ki try makin bit makin phasai ki kamai jongki
Tapi ya kan ni tu ipi ngelaju kuli nak kue kepor kue pat habide kan ni kecing lum yak pisah nak ni kali sah mut mo bikiong le hadu kat manta nak yang sarkar kinyet nak kue department ya kata ngan itu ipi pada RTI ru ngalah yo makinyet nak ke state government kanyet aku muda kanyet ke transport kanyet ke government kam sai kan bisa tu kali sai mo te ko nak menta kan te nak yang jungi ni pressure menta pa upai pa kan ba gila tip ba pisah kam le te le de song ru kena ru di kali ko nanta mo menta hingga ekran baga jing tax yang sarkar yang ni kedor paling penyang tolong live ku tengka per liter mo kamot kani ke jing sa tax kam dai ba tax tangingi kali kamai dai ko bubuk skuti na ni bubuk kali private talot malak telu yang menta live we tengka silitar temu lada the menta si hajar tengka kamu live splash pong hapsi sarkar government halor lagi penhe kena ka tax pi wang na ba tapi nak liang government kalong ba keduna ye ki fund ni kita ite kam da syai ha kalong ba penan kam kalong nu bantai kalong ker pemikiran kam syai tedeng wang ba kadi ases del mak ta kadau kalong bangar ba hai jingmut mentanang ni sakmat baik kum gini dukan ki ba hani ki commercial area kam tam no pini kum hagi yeudo lani kum hapo kandaila lani haki wi ki jakai belum commercial area balik kim tax ke government la song duna bisa ro tablim tax naki apa maki ki commercial dem dai ta hentai mentai long maki ki ya freedom khamsiunu khadna kepada ki bu pada ya ke parking space ban thiting customer hapo surok tek kita ki bro khan ke teman-teman sukenok tangi kali kamai ba pun blok surok kam dai wada ka kanunung department kepada nang ni hapo state ke jongi ru ni tu ip try kat no ya 25% ke bayang ke parking space hentai lak nang tali go sepenyang deh hapo surok kali sarkar jongi Sngopia bangin sim ya kini ke strike terlong namlong bangin si pergi hina nak yang jongi dongnya kali ya kedor kali wong em pinta ka pamla penlong lada kidan ki passenger ki ba complain wong kem baik kita timur lang menong no lang sasis ki permit lang sasis ni kita yang kecing kawan no kan tengah pentu jur ba haba lada kin penkiu hiru mlong teka sarkar lanu kan penkiu tempat del mah ta kinong rem nak yang jongi nani ke sarkar lada kemta ke penhab ya kedor pempiang tengin penhiar ya kedor bagli ngin sim itu kedor barem ru kabiang ndai menta lada ke penkiu be kumni pada ni man sing ngiru ni hamdawa man penkiu kanya kedor bagli tilada menta pada ke panak yang sarkar kapat approve ya ta kedor bagli batmai ni la susim julum bataki driver ngan itu ipi kalong lada kidan bisa komplain pat kum nak yang kenjungi ke sengru nginum dan jempak kita lada kisah kem dan kisah fain dan kisah le kuno nak yang ke jong tipat ba ngakentu lada kikwa mantip ya kata kecing sisa kini pan ya kahok kejungki no driver semua ya ketuk tarif ka ndai rentan suong no babun sin siong bom ju peni ha bateng teng kimju pan man peni tolong om tate ndai ka tarif ka ngani ti men haka khalai tarif Januari arjar arkau ladap sna ya ta kador bagli matmai mo haka ba kalong nak ta local taxi kalong 800 tengka first kilometer subsequent kalong khalai tengka mo tinang tanam ta ki auto rickshaw pada kalong kharsau tengka first kilometer nang tan riu tengka subsequent kilometer. Tekum kita kan cinta ngasu anuk sapat ya hikum 4 baru mantap dia mentip ya kan distance ke jonghi pisong te. Mantap pisong tanang ni kumulong nok mo tang na nihu hapulo. Tang na nihu hapulo ngani itu ipi katkum katu kerit jong government kadi nyok sanangka. Kawana mencam slam kata. Hendrai ngani itu ipi lada nyok sanangka pada nyong kan nungun. Tisi di baik na promosi. Kawana anta kan long calculate te. Mantap sekali ada dalam 100 kilometer ni pi calculate ke 3 into 13 plus 26 kan nak ada ke ba pisong kan pensuk unta kan kalau nak kungki utur suruh kan wan unta pai ba langsung beli kin lada na yudo hamulai ka don 10 kilometer kin itu kan te nak kalian kejungiru mulai people graphic access forum ru mentak sengi rengkap bagi ki perlok ngilawan ban senran ngilawan ban yudon rengkat lang nomor ba ngismukya habidei bat kecingkiu dor jong kani ka petrol mo te mentak sengi na yo ban kendu iba perstun bolong deputy chief minister tingi ai burom i mo ba ilah pelat por nang pala kamdei ka sengi visit jong kipat ba andre mentak sengi la pelat por nang ini dok man ai la ban kendu i te nak kalian ka from gujungiru gini keniat sengiru mo ha sajan milawan ban jurip yaki peter pom ki boron hapo mulai konsumsi mo ngila jurip yaki pom ban lap nak ka daw ba petrol ka kiudor hadu kan ne tinggal lalap bag nila yor small lagi jong ki skor naki tripom naki manager maka dawi ba ka petrol ka kiu ka de naka jingsim tax naka state government hadu light weight pia naka per litar mo silitar yang tu naka liang ka central government ka sim tangkat kandai tingkai yai mo tingila angila kan riu na kan pia mo
Dengila kentu ing ong ba balai pim simlang ko basim ka central government mo. Namar dang dep ja kini ki push lockdown kini ki banai ki adep dang don uni covid hadu menta te ka bela ka kam ka jamru ngimbyang su dai bat kata tang ye kini ki nongnya kali kamai mo nrei kala kata lo ya borok ki pat ba mo ki don kali. Dengila ong ba kadang ja kini ki berkhot kensan ka sarkar jelapat ka penkiu ya kini ki petrol. Te hagi por ki peladep ru habadon ka lockdown ru ngami ba ka Sorkar kan pelat ya ki bai school, lani kan pelat ya ki bai yang, lani kan pet ya kini ki marba mardi ya ki jengki udor ru. Dan rei ngisung thu lada ki udor ka petrol, te automatic keliru ka marba mardi upan sakiu. Pat baru angin syak tak lun. Te dei kani kadong rim ba ngilawan bani kedu deputy mustar bat khamtam lei la mentali la sedang school. Mo ki examination ru round the corner kala ap lupa ya ki students. Te kumno kini ki kena school ki students kin kin wan. Kalau enggak berjejar bah adu kata. Tingila kentu tinge ya deputy chief minister ba dalle da ba kumno ru ide ban penhiar dono habide bat kini ka tax jong ka petrol ka pasim na ka state government. Kenang ba boro mo ngin ya imlang ngin ya longlang ba kunju bolong ki hakiwe ki jela. Bat hakiwe ki jela ngi ba po Mumbai ngila itu Bengaluru ngila itu ba ki taksi asosian ki prepare menta ki la pun kre ya ki strikes mo la pun kre ini ki jinge ki jongki tendre gadi isu jong pat ba telada ka sarkar kam snap te ngiru ngimban se ni hami samadan mo ni hami samadan namar ba ngimdon la su ko mai pat mo ngimdon la su ko mai ma gadi tangang ni hi ka jaka kari ko jungi ha postir jungi bengidon ya ka ni ka lat kamai telada ka sarkar kanyon ngi kumle ngimban se bang ngiru hami madan ngi haban pengki pat ba baknang bak sarkar ka hapan sngap tingi baropor ba ka sarkar ka jukam ka juong ba kadai ka sarkar nam tau pat ba mo dan ring im ba menta ka sarkar kan don sympathy nam ta jungi pat ba mo ngi pan ka sarkar ka kjin nung pat ba jungi te hagan ni ka por ka menta ka message kalong mo rengkap makini ki perlok ki bawan hang ni po sekretariat kedu deputy chief minister te hagin dia kini singi sa syong jengelang biang bangin sim hirai kumbala ong ini i ba jurwa balada ka sarkar kam sngap tengiru membansi ngami madan mo bangin yaki bangin dawa la ka jong hok itang di